Dankie liewe Heer vir die wonderlike Sabbat, seën, rus wat ons vandag kan hê. Here, ek wil vir U vra dat U asseblief saam met ons sal wees met alles wat gebeur vandag en dat ons U sal loof en prys met ons volle harte. Here, ek wil vir U dankie sê dat ons alles op U kan vertrou. En dankie dat ons deur goed en sleg weet dat U is altyd met ons. Amen. Nie lekker om julle vanoggend bietjie so in die gesig te kyk nie, nê? Ek hoop julle het 'n baie geseënde seën en vir ons besoekers, baie welkom. My boetie hulle wat hier is, baie welkom. Ek lief hulle baie. Volgende wil ek met julle deel mense in ons lewens. Ons kom al enige iemand, loop ons vas en dan kry ons hulle sommer lief. En ons ou gesinnetjie is 11 jaar hier by julle. En weet julle hoe lief raak jy vir iemand in 11 jaar? Gewoonlik as jy uitgaan en jy kort rukkie verlief en dan later raak jy lief en maar 11 jaar, dan moet julle weet hoe lief is ons vir julle. Ek wil met julle deel Galasiërs 5 vers 22. Maar die vrug dan, die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Ek wil vanoggend vir julle deur my lewe stap, nie wat ek beteken het vir iemand, maar wat iemand vir my beteken het. En so 'n paar weke terug, Sharon, jy kan na my toe kom. So 'n paar weke terug het ons saam geëet hier by die kerk, en toe kom ek en hierdie tannie langs mekaar sit ons en saam eet. En ek het toe haar leer lief kry daai dag. En ek het iets van haar geleer wat ek gedink het ons moet met julle vandag deel. En ek het haar gevra om haar getuienis met ons te deel. En ek wil solank baie dankie sê, Sharon, dat jy hier saam met ons is en dit vir ons doen. Goeiemôre kerkfamilie en geseënde Sabbat. My Afrikaans is nie goed nie. Ek vra verskoning dat ek my getuienis in Engels sal gee en ek hoop jy sal my nie kwaadlik neem nie. Dankie. I'd like to give you a glimpse of my background so that you'll understand where I've come from, and you will also see why Brian and I believe that the fact that we are SDA members now is a miracle. I was born in East London to Christian Methodist parents. I went to a convent girls' school for 12 years, and there we were divided into two groups. The non-Catholics went for religious instruction for 3/4 of an hour, and the Catholics went for catechism. So when I left school, I believed that I knew my Bible. Brian and I were married in the Methodist Church. We were blessed with 2 children who we brought up in the Methodist Church, and they were confirmed in the Methodist Church. Then in 2001, our son emigrated to Sydney, Australia, and our daughter got married and went to live with her husband farming in the Vryheid district near Natal Spa. That left Brian and I on our own, and we visited the children as frequently as we could, and we found that we really enjoyed the lifestyle in Australia. They had the same value system that we had, and the lifestyle was almost the same. So we decided that we would apply for a permanent residence visa, which we did, and then we left it in the hands of the Lord, and we carried on with our life. 8 years later, we got a call to say that we were being processed and that they needed police clearance and they needed a medical certificate from us, which we provided. And then it wasn't long after that, we got our permanent residence visa and we were off to Australia to begin a new life. We knew how we wanted to live there. We didn't know exactly where we wanted to settle, so we travelled with a caravan and a car for 5 years until COVID came. Then we realised we had to get back to base camp, which was our son's home at Moore Park Beach, where we went. Now, Brian had been talking for a long time about upgrading our
communication system in the caravan. And he decided now was a good time to do it. So he went out and he bought all the equipment he needed, and he linked us up to the dish. I had the new remote in my hand, and I was sitting in the van scrolling through to see what options we now had. And then I heard a South African accent. Now, you have to understand, to hear a South African accent on an Australian TV just doesn't happen. So I stopped to listen. I was curious. And this man was speaking about the Sabbath, and he was explaining it in such a way that I had never heard before. And to put it bluntly, I was gobsmacked. I had never had the insight to the seventh day that God had created. I'd been brought up to believe that the Sabbath was for Jews and the Sunday was for Christians because Christ rose on that day. To hear it explained that God had provided the Sabbath even before he had chosen the Jewish nation was something that had never occurred to me, and I'd never heard it before. So I watched until the end of the lecture, and then I saw from the credits that I'd been listening to a man called Walter White, and it was part of his Total Onslaught series. And the channel was the Amazing Discovery Channel. Now, unfortunately, Brian didn't hear this. Only I heard this. He was still fiddling outside. But I told him about it, and we checked the menu, and we saw that Walter would be speaking at 7:30 in the evening, so we both decided we would sit down and listen, and we did. It wasn't the same one that I had heard in the morning, but it was certainly very interesting. And Brian said, well, he's got the website now. He'll find the one that I listened to, and we can listen to it together, because I had kind of hijacked that lecture. I hadn't heard it from start to finish. So the next day he came to me and he said, no, we're not watching this channel anymore. It's Seventh-day Adventist and they're a cult. Now, I knew nothing about Seventh-day Adventist. I'd never even met a person from the Seventh-day Adventist. But he had worked with a colleague in his younger years who was Seventh-day Adventist, and he told me that they have a special diet and that they worship on the Sabbath and they can't do anything else on that day. It's a holy day. You can't shop, you can't watch sport, you can't go to sport, you can't participate in sport. And no, it's not going to work. But, oh, my soul was restless. I couldn't let go of the Sabbath. I had to find out more. So whenever I had a chance, I would go to channel 111, which was the Discovery Channel, and I'd have a look and listen to what was going on. And you know, COVID was long, so there were many months. As the time passed, I found the Hope Channel. I listened to people like Dwight Nelson and Randy Roberts and Shane Anderson and Brian. Because we live in a close, confined area, although he was busy with something else, his ear would be listening as well. And eventually, he would be sitting with me and we would be listening together. So by the time the COVID restrictions had lifted, we both decided that we would give the SDA Church a go, and we would, there were two options we had in Bundaberg. We went to both of them and we decided on the Hinkler congregation, and we started worshipping there. Then we realized that we'd got the baptism side of things all wrong, and we needed to be baptized. I mean, my baptismal certificate that I had from a child was useless. It was worthless. So we spoke to the pastor and we told him we would like to be baptized, and he said yes, he would do it, providing we went through the doctrine with him. And we sat and we did that. And then last year in February, Brian and I were baptized into the SDA congregation in Hinkler. I was so grateful that in our twilight years we had found the right path. And I just want to say that God does look for his lost sheep. Amen. I just want to end by saying that before I sit down, this is our last Sabbath that we're able to share with you. We're going back home next week again.
And I want to thank you for accepting us into the congregation and for always making us so welcome. And a special thank you to Betsy and Leon and their family for their friendliness and their hospitality in inviting us to their home. We'll never forget them. And may God bless you all and keep you safe until we meet again. Amen. Thank you for listening to me. Is dit nou nie mooi nie? En hulle kom weer terug, oor 'n paar maande sien ons hulle weer ingestap kom by ons. Ek was 4 jaar oud, toe trek ons Hubertina toe, dis in die Langkloof, so Nuwe Plaas was ons kerk gewees, maar daai tyd was Hubertina so 20 minute van die kerk, en almal het om die kerk gebly, en ons was die enigste adventiste in die Hubertina gewees. En dan gaan ons kerk toe, en dan het ons maar 'n mandjie gepak, of later het ons oupa Tuisie en ouma Kleintjie baie leer lief kry, want ons het baie by hulle gaan eet. En daarso het ons die vrug van die Gees gekry, wat ek vanoggend met julle oor praat. Maar ek het 'n tannie Violet gehad in my lewe, en ek weet nie eens wat is tannie Violet se van nie. En sy was my sabbatskooljuffrou, en ek was haar koujuffrou, want my ma het gesê, ek het altyd help, die kleintjies laat terugsit op hulle bankies as hulle opgestaan het. So ek was seker 'n groot frustrasie vir die kinders gewees. Maar tannie Violet het iets in my lewe vir my beteken. En daar het ek die grondslag gekry in my lewe. En die saametery het ons ook baie by tannie Reale, my ouma se sussie, hulle gaan kuier en Jack, en ons het vir ou Ludie en Jaco baie leer lief kry. En daar het ons geleer van gasvryheid, liefde, simpatie, wat ook al ek vir julle gelees het oor die vrug van die Gees, het ons daar gekry. Ons het 9-10 jaar daar in die Langkloof gebly. Toe trek ons Nelspruit toe vir 5 jaar, en daar kry ek toe weer ander mense lief. Ek en my sussie het Bybelstudies by oom Wiwie gekry, en hy het vir ons die teksversie laat lees, maar hy het die teksversie uit sy kop uitgeken. Maak nie saak waar in die Bybel hy was nie. En ek het altyd na daai vrug van Gees wat hy het, gehunker om te weet, hoe ken hierdie oom al die teksversies? En vir hom en tannie Babsie het ons baie leer lief kry. En hulle was vir ons 'n voorbeeld gewees. Toe ek en my sussie deur leraar Wessels gedoop, en hy was 'n baie familiegoeie vriend van ons, en hy het vir ons weer eens 'n voorbeeld gegee. Toe trek ons Pretoria toe, en ons was amper 25 jaar in Gesina Kerk gewees. Ons het 1 jaar Nigel Kerk bygewoon, toe Rudolf gebore was, en daar het ons liefde teëgekom. Nommer 1, toe ek Pretoria toe trek, toe gaan bly ons agter by Christus se Male in die woonstel. En dit is die 60ste ouetjie wat ek nog ooit in my hele lewe gesien het. En daar het ek 'n ander liefde leer ken. En later is Rudolfie gebore, en hy is ingeseën in Nigel Kerk deur leraar De Lange, maar ook gedoop en Gesina deur leraar De Lange. Want leraar De Lange lyk met ons gevolg, omdat hy so 'n goeie voorbeeld vir ons was. En ons kan daai vrug van sy Gees, wat hy gehad het, kon ons indrink. Nou, ou klein Riantjie het 'n spesiale juffrou gehad in sy sabbatskool. En hy kon nie wag om Sabbatdag eiltjie klasie toe te gaan nie. En dit was gedoen deur Antoinette Swanepoel. So maak nie saak wie ons is of waar ons is maar net gewone mense, maar ons kan indruk maak op ander mense. Leraar Andries Ackerman het toe vir my en Christo getrou, en hy en leraar De Lange was baie spesiaal vir ons gewees. En toe kom ou Rudolfie, 7 jaar later, en hy het toe ook 'n baie spesiale tannie gehad in sy sabbatskool, en dis tannie Annetjie Shaw. Ek het haar gevra of sy hier kan wees, maar sy is per ongelukkig siek, en tot vandag toe is tannie Annetjie 'n baie spesiale tannie in Rudolf se lewe. Nou vriende, het ons baie gehad in Gesina, want ons was so lank daar en ons kon baie leer lief kry. En weet julle, tot vandag is ons goeie vriende met hulle en hulle kinders, wat ons baie lang tyd mee vriendskap gedeel het. En dis baie spesiaal in ons lewe. In Gesina het ek toe gekompeteer geword,
En ons het elke maandag hierso in 'n klasie by mekaar kom. En dan het ek die vriendelikste man ooit wat in my belang gestel het, hallo gesê, ek het nooit geweet wat is sy naam nie. En vir 'n paar jaar het ek maandagooggende vir die man ontmoet en hy het ge-worry hoe was my week en baie vriendelik. En later het ek geleer dat dit Dudley was. En daar het weer 'n vrug van die Gees vir my beet gekry in my lewe. Nou ja, ons is nou 11 jaar hier by julle. En nou moet julle weet hoe lief het ons julle al. En ek wil vandag vir julle sê, maak nie saak wat jy doen, in die kerk of net jouself, daar is ietsie wat jy vir iemand beteken. Jy weet dit nie eers nie. Die mense wie ek nou genoem het, hulle weet nie wat hulle in my lewe vir my beteken het nie. En ek wil sê, vanoggend, het julle miskien 'n tannie Violet of Fontuisie in julle lewe, wat julle nou, terwyl ek vir julle vertel wat mense aan my beteken het, wat vir julle beteken het. En ek wil julle uitdaag, om ook 'n oupa Tuisie of 'n tannie Violet vir iemand te wees. Ryk uit, veral na die kinders, hier sit hulle in hulle klassies. Oor 15 jaar of so, dan vertel hulle van die tannie, Marionel met al haar stories, of wat ook al, wat iemand vir iets vir iemand vir hulle beteken het. Miskien is dit net 'n sagte drukkie of 'n glimlaggie, wat ons vir iemand kan beteken. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Geseënde Sabbat vir julle. Hemelse Vader, liewe Heer, dankie dat ons ook ons gawes kan gebruik, liewe Heer. En dankie dat U ons help om dit te woeker en help om dit uit te brei. Net soos U vir ons die reën stuur, liewe Heer, stuur dit ook die reën in ons harte. Stuur die Heilige Gees om met ons te praat en help ons om te volg en te vertrou. Seën ons die res van die dag in Jesus se naam. Amen.